Ki pediang pa ya pi baro ki para lo ki para jor sa si sen sa ki sawayom. Nadu ba ibarit edelvad nongrum ilami sa kamat ban penpau ya laga jing bom hun halor karukom ai tiket MDC kamtam karukom ai tiket haki arteli ki konstituensi kata hamau khar pentor kra badaja yau ki badai ki arteli ki konstituensi ki bakan tup ya ki jaka yo kan not selong konstituensi kaba ibarit edelvad nongrum imikman nami bon kijing kento ya ka parti VVP hapo ki rensan sosial media ka parti VVP kabayo ya kijing yaro ki rensan sosial media naduk balasang ya ka batang kendet ya ki baben ya ka penban menta mariami kini ki kenrum kenram hapo ka parti naga menta ka tiket MDC layo isi bon ki comments ki balas dang ban pai kelas ya ka parti VVP laka long ha YouTube lani ha Facebook kajing kali ka bami menta kalong hatu ka parti VVP ka bala job ya ka MP election national sin nang baka jing yarap kirensan sosial media kan ka jing sya kan thok kala harensan sosial media kan keta mo ya ka parti na ka menta ka MDC election ka banwan haden bami kini ki dak orpa japo ka parti da ka jing mi sya kamar uwai ni ki saut ki MLA jong kan ka parti banten pau ya kacing bombun halor ka rukom ai tiket saki candidate ki banyak hun haka MDC election para lok nong kersan jong ka channel ka comment section hapo jong ka video kadeka jaka ka basuk tambah pen pau ya ka jong kacing sngau kumta sim ya ka kabu bat penla no ai lada vidon haka no ka jakaro ditagado ngi sembiang haka wai pat ka video kublai sibon kublai si ajar ngo